با مناسبت 37مین سالگرد صدمه نیروگاهی برقی اتمی چرنوبیل و گرامی داشتی برطرف کنندگان صدمه چرنوبیل در طربخانه دلکشا چهاره‌بینی برگزار شد. معاون رئیس شهر پنجکن پروینه نقیبی چهاره‌بینی را حسن آغاز بخشید و درباره فاجعه بار این صدمه سخن گفت و اظهار داشت که برطرف کنندگان، معیوبان و اولادهای بی‌سرابان مانده این صدمه تحت غمخواری دائمی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکن قرار دارد. حاضرین گرامی، یکی از صدمه‌های فاجعه بار که 26 اپریل سال 1986 در سابق اتحاد شوروی به وقوع پیوست صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل به شمار می‌رود. با گذشته بیشتر از 37 سال تا به امروز خرابی و تاثیر نورهای رادیاسیونی باقی مانده. هزاران نفر اشتراکچیان برطرف‌سازی این صدمه درگذشتند. در این لحظه‌های فراموش‌ناپذیر به خاطر یادبود شخصانی که در برطرف‌سازی عاقبت‌های صدمه نیروگاهی برقی اتمی چرنوبیل رفتند، دقیقه خاموشی اعلام نمایند. حاضرین ارجمند، در آغاز جماعت گرامی داشتی خاطره فقیدگان صدمه نیروگاهی برقی اتمی چرنوبیل با کمال احترام مهمانان ارجمند، اتباع فوجی، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان چرنوبیل جمهوری تاجیکستان، تیمیروف علیشیر کاتب تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان چرنوبیل جمهوری تاجیکستان را به شهر باستانی پنجکن صمیمانه خیر مقدم میگویند. و همگان معلوم است که در نتیجه صدمه هزاران نفر در جمهوری‌های اوکراین و بلاروس و ولایت‌های هممرز روسیه، اینچنین هزاران نفری که از سراسر اتحاد شوروی برای رفع عاقبت‌های فلاکت سفربر شدند، زهرآلود گردیدند. یادرس می‌شویم که برای برطرف نمودن عاقبت‌های ترکیش در چرنوبیل بیش از 600,000 نفر از تمام کشورهای سابق اتحاد شوروی از جمله از شهر و دهات پنجکن 30 نفر سفربر کرده شدند. با مقصد به غمخواری و تبابت فرا گرفتن اشتراکچیان، ففتیدگان، عائله‌های بی‌سرابانده آنها و فرزندان و نبیرگان از طرف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصه دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته کمک‌های مادی و معنوی رسانیده می‌شوند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن توسط تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان چرنوبیل برای نام برطرف کنندگان عائله‌های بی‌سرابان مانده و فرزندان آنها شرایط مساعد را فراهم می‌آورد. خاطره شهیدان این صدمه فاجعه بار هیچگاه اذیت‌ها فراموش نخواهد شد. رئیس تشکیلات جمعیتی معیوبان چرنوبیل جمهوری تاجیکستان اتابای فتوچیبای اوید به عاقبت‌های فاجعه بار این صدمه معلومات داد. تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان چرنوبیل شهر پنجکن پس از تصدیق آیین‌نامه و برخورداری در وزارت عدلیه در تمام چهاره‌بین‌های مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همکاری با نهادهای حاکمیت اجرایی دولت شهر پنجکن فعالانه اشتراک نمود و ترغیب سیاسی حکومت جمهوری تاجیکستان، فهماندهی مضمون و محتوای امر و فرمانها و پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت بهداشت حفظ اجتماعی، سابقه‌داران جنگ و مهنت، اشتراکچیان برطرف‌سازی عاقبت صدمه چرنوبیل پیوسته سرمایه‌داری می‌نماید. باید تذکر داد که وظیفه اساسی تشکیلات چرنوبیل حفظ اجتماعی و بلند برداشتن سطح زندگی، حمایت حقوق و منفعت‌های اعضایان تشکیلات، بهتر نمودن خدمت‌رسانی طبی، درست برای ماندن تربیت و تندرستی، مهنتی، ذهنی و بین‌المللی نسل نورس میباشد. وابسته به زیاد شدن طلبات در شرایط مناسب بر این مسئله ها باز هم اهمیت بیشتر دادن و اندیشیدن چاره‌های الهی موافق طلبات میباشد. در تشکیلات سر وقت دیده برآمدن عریضه و مراجعت‌های خطی و شفاهی،
коргузори баланд бардоштани нақши комиссияи тафтишотӣ дар радифи масъалаи муҳимтарин шомил буда таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ва масъулиятнокӣ ҳаллу фасли онҳо зери назорати доимӣ қарор доранд. Новобаста ба ин масоиле мавҷуд аст ки ташкилот бояд онро ҳамеша пайгирӣ намояд. ҷолиби қайд аст ки масъалаи ҳифзи иҷтимоии мавиҳон иштирокчиёни садамаи Чернобил ва оила онҳо дигар гурӯҳи собиқадарон тарбияи ватандӯстии ҷавонон дар маркази таваҷҷӯҳ роҳбарияти шаҳри Панҷагир қарор дорад. имтинои комил дорем ки мин баъд низ аъзои ташкилоти ҷамъияти иттифоқи муайёни Чернобили шаҳри Панҷакент дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти ҳокимияти иҷроӣ давлатии шаҳри Панҷакентро баробарӣ гирифта дар ҷодаи бунёдкориву созандагӣ хидмат менамоям. нерӯйгоҳи барқии атомии Чернобил дар минтақаи васеи ҷуғрофии қисмати шарқии ба ном бешазори Беларуси Украина дар соҳили дарёи Припят 18 километр аз шаҳри Чернобил ҷумҳурии Украина қарор дорад. сохтмони нерӯйгоҳи барқии атомии Чернобил ин сиёсати иқтисодӣ аст ки ҳадафи минбаъдаи он нигаҳдошти захираҳои ангишт нафт, нефт ва газ мебошад. энергияи гармии 1 килограмм уран ба энергияи гармии 3000 тонна ангишт баробар аст. шоми 25 ва 26 апрели соли 86 дар энергоблоки 4 таркиши азим ва мутиштарини ба амал омад ки дар натиҷаи он реактори атомии энергоблок пурра аз кор баромад. фалокати ин садама тасаввурнопазир ки бо қурбониҳои зиёди инсонӣ, ифлосшавии радиоактивии марзҳои кишварҳо, миллиардҳо зарарҳои моддӣ, таҳдидӣ ба муҳити зист ва ояндаи ҳаёти солимро дар бар мегирад, барои имрӯз ва оянда бесобиқа мебошад. дар ин лаҳзаҳои тақдирсоз қаҳрамонҳои бузург ва бемасъулиятии ҷинояткорона ҷонисорҳои инсонҳои оддӣ ва худкомагиҳои шахсони мансабдор аён гардиданд. барои он ки ба андозаи ин фоҷиа баҳо диҳем, метавон қайд намуд ки реактори 4 энергоблок ҳангоми таркиш ба фазо 4 миллиард кюри радионуклидҳо, 50,000 килограмм сӯзишворӣ бухшавандаро партов намуда, зарфи бузурги дертпои атмосферии радионуклидҳо дар намуди плутоний, цезий, стронсий ташкил намуд. ин таркиш плитаҳои 1000 тоннаро яктараф намуда, бомбҳои блокро хароб намуда, абри радиоактивӣ ба буландии 11000 метр баромада бо шамол 2 маротиба кураи заминро давз зад. тавоноии таркиши реактори нерӯйгоҳи барқии атомии Чернобил нисбат ба тавоноии бомбаҳои партофтаи дар шаҳри Япония, Хиросима ва Нагасаки соли 45 аз ҷониби ҳавонавардони амрикоӣ 300 маротиба зиёд мебошад. барои бартараф созии оқибатҳои фоҷиа, роботҳо ва булдозерҳои бо радио идоракардашавандаи Камацу аз Япония харидорӣ карда шуданд ва булдозерҳои ДТ-50 аз СССР, аз яке аз ширкатҳои ҷумҳурии Алмонии Федератсия ба маблағи 1 миллион пули тиллои 3 манипулятор барои ҷамъоварии сӯзишворӣ ва графит харидорӣ гардид. мутаассифона ин технику таҷҳизотҳо бо сабаби зиёд будани шуои радиатсионӣ тоб наоварданд ва аз кор монданд. қарор дода шуд ки реактори тавсони то ранги зарди баланд табдилёфтаро ки афканиши он 1800-2000 рентген дар як соат нишон медод, маҳкам намоянд. ба ин оташи дӯзах сафарбар намудани қувваи воситаҳои гуногунро бо ҷалби зиёда аз 200,000 мутахассисони ғайриҳарбӣ барои кор дар ҳудуди заҳролудии радиоактивии калон, бештар аз 1 миллион хизматчиёни ҳарбӣ ва ӯҳдадорони ҳарбиро ба миён овард. дар давраи аз моҳи апрели соли
1986 то моҳи декабри соли 1990 имконият дод ки оқибатҳои глобалии онро аз бар бардорам. ин нерӯи бузурги инсонӣ шабонарӯз беистироҳат ба хастагиҳои пайваста нигоҳ накарда аз худ намунаи баланди қаҳрамонӣ ва ҷонисорӣ нишон доданд. аз он ҷумла аз ҷумҳурии Тоҷикистон 5000 нафар шаҳрвандон, сарбозони эҳтиётӣ, қариб 1000 нафар аскарбачагони навдавашуда ва шахсони дигар аз вазорату корхонаҳои гуногун сафарбар карда шуданд. ҳамаи ташхискунандагони хориҷӣ ва ҷамъияти умумиҷаҳонӣ аз истодагарии бемисли монанд ва мардонагии халқи шӯравӣ дар ҳайрат афтоданд ки ин халқ дар лерона хеста аз шӯри радиатсионии баланд ноҳаросида ба оташи аланда қадам монда, истодагарӣ намуда ғалаба даст оварданд. вале оқибатҳо ва масъулият барои Чернобил дар пеш аст. фоҷиаи Чернобил бори дигар нишон дод ки ҳеҷ кас худро бехатар ҳис нахоҳад намуд. танҳо як реактори атомӣ дар ҷаҳон дар соли 2010 452 реактори атомӣ мавҷуд буд, метавонад ҳаёти даҳҳо миллион одамонро дар даҳҳо давлатҳои дунё халалдор созад. дастгирии иҷтимоии давлатии шаҳрвандони ҷабрдида дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2007 таҳти рақами 242 дар бораи ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандоне ки бар асари садамаи Чернобил зарар диданд, ки дар он як қатор имтиёзҳо барои онҳо ва оилаҳои онҳо пешбинӣ шудааст. ҳар сол зиёда аз 20 нафар фарзандони мо ба донишкадаҳо, донишгоҳҳо, донишкадаҳои олӣ ва коллеҷҳои махсуси тиббӣ тибқи квотаи президентӣ дохил мешаванд. дар айни замон 300 нафар фарзандони мо соҳиби маълумотҳои олӣ ва миёнаи касбӣ шуданд. мо барои таъмин намудани ободии ояндаи ватанамо бояд истеъдодҳои ҷавононро дастгирӣ намоем ва аз байни онҳо олимону донишмандон, мутахассисону меъморон, табибону омӯзгорон, ихтироъкорону навоварон, лоиҳакашону бинокорон ва дигар кадрҳоро тарбия намоем ки фардои дурахшони осуди давлати миллатро таъмин карда тавонем. мо бо ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва монанду номуси худ ифтихор мекунем ва бовар дорем ки онҳо ҳамчун насли ояндасоз роҳи пешгирифтаи моро ба таври сазовор идома медиҳанд, давлату миллати худро соҳибӣ мекунанд ва обрӯи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд мебардоранд. дар фазои тантанавӣ аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба иштирокчиён ва бартарафсозии садамаи Чернобил аз шаҳру деҳоти Панҷакен ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ифтихорномаи фахрӣ ба Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати 37-солагии рӯзи байналхалқии ёдбуди шаҳидони садамаҳои радиатсионӣ ва 32-мин солгарди таъсисёбии ташкилоти ҷумҳуриявии саҳми шоиста дар беҳбудии ҳифзи иҷтимоии маъюбони Чернобил, фарзандони онҳо ва оилаҳои бесаробонмондаи чернобилчиён, тарбияи меҳнатию ватандӯстии ахлоқии маънавии ҷавонону наврасон, баландбардоштани нақши ташкилот, вусъат бахшидани чорабиниҳои оммавӣ, ташкилӣ ва сиёсию фарҳангӣ дар ташкилоти чернобилчиён бо ифтихорномаи фахрии ташкилоти ҷамъиятии иттифоқи маъюбони Чернобили ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешавад. раиси ташкилот Атабоев. чунин ифтихорнома ба муовини раиси шаҳри Панҷакен Нақиби Парвина Нарзӣ. мақомоти иҷроияи маҳаллӣ
محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن سپاسنامه به عطابویف تویچی ارگاشویچ رئیس اتفاق معلمان کرمانلی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر پنجکن عبدالمالک خالقزاده همچنین سپاسنامه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن و تیمیروف علیشیر کامالویچ کاتب مسئول اتفاق معلمان کرمانلی جمهوری تاجیکستان سپاسنامه نوبتی به یخشیبویف ابراهیم اعضای اتفاق معلمان کرمانلی شهر پنجکن جمعیتی اتفاق معلمان کرمانلی جمهوری تاجیکستان افتخارنامه‌های فخری سپرده می شود. افتخارنامه فخری به شاهخوادطیف امینجان چنین افتخارنامه فخری به بابای مختار با یعقوبوف بختیار همچنین افتخارنامه فخری با عیسایف بختیار افتخارنامه فخری با یولدوشف آلیم چنین افتخارنامه با ترسونف حکیم با تشبث کرمانلی تاجیکستان از تشکیلات جمعیتی شهر روسیه محترم گریشیم давлатов даврон замоновичро бо нишонаи саррасинагии герои чернобыля тақдим карда мешавад. در هفته چهاربینی آموزگار شاعر مراد سدلی مزاری و قهرمانان این صدمه شعر خود را قرائت نموده همچون برگ سبز به آنها کتاب تازه نشر خود را هدیه کرد. سالها میگذرد
با مجرا ما و شما هم میرویم، لیکن قهرمانی و دلاوری این شجاعت مردم هیچگاه از خاطر خلق زدوده نخواهد شد. به نزد محمد روزی بیا گفتی با هم شینیم، گل از رخسار یکدیگر بخندیم و کمی چینیم. غباری زهر چرنوبیل عجب در روی تو دیدم، نشانی زخم دور رویت و ناگه از تو پرسیدم. کشیدی آهی پردردی عذابت را بفهماندی، همین لحظه خزین گشته خونین اشکت بچکاندی. آیا ای مردی نیکو لفظ تو را من قهرمان خوانم، بگویم سربلندانه تو از اولاد سامانم. سرت بالا کنون ره کرد در آغوش میهن هستی، اگر چندی تو تنهایی بدان با ما تو پیوستی. غبار از دل برون انداز تو پاکش دار کمی وجدان، در این روزی مرادی خود نشین با کلی فرزندان. برای بالیدارو گشتن اشتراکچیان برنامه فرهنگی و فراغتی از جانب کارمندان شعبه فرهنگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند نمایش داده شد.